Hello guys, nanjye kubasuhuza nizere ko mumeze neza. Ndashaka ko uyu munsi tuganira ku modoka yitwa Hyundai Ioniq. Ni imodoka y'amashanyarazi. Izi modoka z'amashanyarazi tuzitara muri Dubai Port. Dufitemo Hyundai Ioniq, dufitemo Hyundai Kona, dufitemo Kia Niro zose z'amashanyarazi kuva muri Gukoresha. Reka turebe options y'iyi modoka. Reka mbere imeze hano. Iyi modoka turi remote yayo, aya mahanda yayo iyafungura. Nimepita niko na kazi kingine. Hiyo ni gari ifunguka. Ni imodoka ya 2021 ikoresha amashanyarazi. Kaduhere kuri kapo mberekemo imbere. Iyi modoka ushobora kuba muri kapo wabikamo imizigo sometimes. Ushobora gutwaramo utuntu cyane ko izi modoka nta moteri zigira. Arashobora kubikamo utuntu twawe. Irakora nka boot, nisinzi ko twahita boot. Ariko wabikamo ibintu byawe hano. Hano mu bateri isanzwe urafungura ngiye muri kuyibona. Ibindi munsi y'iki gikava habamo system y'amashanyarazi ifasha gukora ibindi ribi nama pipe y'amakurati bisanzwe. Imodoka yose kuko ibigenda ikora muvoma ikenera kugenda ihora amakurati n'icyakora ni yayihose. Reka twinjira muri imbere muri ko imeze. Iyi modoka iri full charge igenda ibirometero 400. Tuyakije iyi modoka yatse. How tuzitegura ijwi kuri izi modoka murabizi, izi modoka z'amashanyarazi nta sound zigira iyo yasubiye yatse yakitavuga nyine mu bisanzwe kandi steam ya ifite boxer after a prime ayo igahana teki bipanze bityo uyavuyemo kwisubiza mu nta review yayo iba hano mu rutoki, iba hano yine review yayo. Ubu rero iyo shifter yayo niyo dukoresha. Ibijyanye na AC system ikorera hano ni touchpad yenda ko ari gutya bigenda bihindagurika bitewe n'uko bishitane kwihindagura. Okay. Reka mbereke boot yayo, mbereke charging port, mbereke cable yayo dukoresha hano inyuma. Hatajya muri boot murebe. Boot automatic ukoraho gusa. Boot rizamura. Okay. Imaze kizamura ubu no kuyifunga upesinga aka button regesubiza. Iyi ni charging cable yayo. Charging cable yayo icomeka hano igiye comeka. Izi charger no mugozi irakora. Ikava hano place kora. Ureba neza kimeze. Modo ko ishaje gambara ubuso ndabona ko yindi bozi wayo musanzwe afite njyewe. Ufungaho upresera kuna battery kaba kayifunze. Okay, ibindi bijyanye na key system yayo. Boot yayo murayibona ni nini, bishobora kujyanisha n'izi bigiye cyo ni boot irende mu gihe nta bantu bakari inyuma. You know usone right. Reka dupume boot. It's modoka ara Dubai Port tukigisha 2025. Dushobora gukora order ukeneye imodoka uvuye Korea, dushobora kwita ku ibara ry'umweru ubagera n'indi bara iryo ryose twari guha ko dufite imodoka nyinshi zitandukanye. Murabona nk'uko twaje tugereye tuzana amasample atandukanye ariko kara yose wakenera. Ikindi izi modoka z'amashanyarazi hari mu yashidikanye si imodoka nayizera bote kuri garanti. Ibi modoka iguze tuvuga garanti y'umwaka ubo ingano twarana zo muri Korea zira mu bindi ni professionals na maziriyo ku modoka gupira. Murakoze cyane. Munkore subscribe ke bayite bisham dawa izende bude spirit datasi.